Natokogenda gwikase kaunti ya Nyamira umuseneta we kaunti iyo Commissioner Eric Okongo Mogeni nigo ritukuria rero abeire ga kuburia omugusi anyare kobaka gochamo na kumubwatesi Dr. Fred Matiang'i aseganga ya iyo kurigia ekirogo kyobura ibwensi muna enchere yemeyo gochikuturia ense ya Kenya gokwana ritukuria rero korwa ase kanisa ya Rangenyo kanisa ya Katoliki ya Rangenyo musiko Kongo nigo boigo abeire ga gwa ketege chinkwana chia ya omubunge West Mugirango omuske Steve Mugaka echiabaka gukwana buna nere obeire kagosiekira magenderero oika ase bunge ya West Mugirango ase nonye nabo abeire gakuburi umunyamira kumubwatesia na kumwalibaga ase ntunde ya gatatu kumurabuna omuseneta lakini kumuranje totale amo ebyo kamatianyante ebina abo busiese mwatacha toberibo elimo totale buna abantu abamo eritora atwale chingoro chimutwa. Asante sana Father, asante kwa malipa. Wana bana tonya gusaba tata gracias yo que tuoro. Lakini ese vicio nje mwaroje ngana gorda gashia kaya muka second term ende mena gusaba mbu muyabuna mole Father Lucas bana mate Father ate bana kwanya gukore se tuwa gutumete waikanye ntuwa ndio mena gutotebie ke mungu kende yote bana nto tuare regrets Nuko atenga wakusimamento na ndio na toka enda kuchukutua 2027 toka ndo mwana iko kuliye kirogo toka ndene basi yeyo tabanga ntua wa ndio to regret na kitu asokia kama ndo kuliye kirogo mu president mwere maji anya mwere ama ingoirana mwere mwezi bingo wote simole ndio aje sama wako yona. Asante sana.